Mwiriwe neza, njye ugiye kubagezaho iyi nkuru nitwa Dushimirimana Fred, nk'uko mubibona turi ku mupaka ugabanya Nasho na Manga, ahari ikiraro kimanura amazi, ahabereye impanuka y'imodoka ya kwasiteri yari itwaye abagenzi. Nk'uko mubibona iyi modoka yataye umuhanda igwa mu kiraro mu masaha ya saa saba n'igice z'ijoro, nk'irondo ryari rihari ryihutiye gutabara abantu bari barimo, bavuyemo amahoro nubwo hari abakomeretse ariko ntawigeze agwa muri iyi mpanuka. Nk'uko mubibona iyi modoka yakoze impanuka ya kwasiteri yataye umuhanda bitewe n'umushoferi wari utwaye yasinziriye uko bisa kose, kuko uko mubibona yagiye mu kiraro yataye umukono we, bwabaye uburangare bw'umushoferi. Njye Dushimirimana Fred ubagezaho iyi nkuru, nkimara kuhagera nasanze umushoferi yavuyemo yagiye, abagenzi aribo bakirimo, hari abaturage bafatanyije n'irondo mu gukuramo abagenzi bari barimo. Bakimara kubakuramo bihutiye kubageza kwa muganga kugira ngo bafashwe, kuko bamwe bagiye bataka bitandukanye. Umushoferi we ntabwo twigeze tumenya irengero rye cyangwa se aho yagiye. Nk'uko bisanzwe umushoferi aba agira aho ava n'aho ajya, yari avuye ku mupaka, yari agiye kwambuka umupaka ava Manga aza Nasho. Murabibona ko ari mu kiraro kimanura amazi, uko mubibona neza niko biri. Umushoferi yabashije gucika, ariko uko bisa kose inzego zitandukanye, inzego z'ibanze za polisi zabashije kuhagera zibona uko ibintu bihagaze. Ndizera ko inzego za polisi ndetse n'iz'ibanze zirakorana nazo bagakemura iki kibazo, urebye uburyo imodoka yaguyemo. Mwe mubashije kudutega amatwi mukatwumva turabashimiye, ndetse dushimiye no kumva n'uko mwumva iki kiganiro tubagejejeho. Murakoze.